Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Angeline. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, bareng makaipaay iti basit nga adal. Naikamangak iti may sa anaanos a pamilya, ngem siyak tinagbidot. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Angeline dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kabanbantayan matgayam dito'y ayan nyo. Saan akasla ijay ayan mi akapatagan? Wen, sapay la ko ma. Tasaan ka amapupay? Saan? Apay ko maamaupay ak. Nagmayat tupay. Agyaman ak no kasta. Di ka madanagan. Magusto ak dito'y. Nasayaat niyo rin no kasta. O wala, ituloy tan timag na. Tapno makadanon tan ni balay. At da kami nanang. Da kayo matgayam daytan anak ko. Agmano ak, nana. Ay, kasya na ka ti Diyos. Malaumunag kayo. Ibagman, tanaka umay kabalasang ko. Wan, nana. Gaputa kayat kayo amam-am mo. Kan kayat ko ti pumasyar dito'y. Pagyamanak day tabalasang ko. Ala, agmerienda kayo pay. Ada na prito akamote. Sapay ko mata magustuhan balasang ko. Magustok launay, nana. Manmano ti kastoy ijay ayan mi. Agyaman na karon do kasta. Ala, agmerienda kayo pay. Pangururayan tayo kanitatam nga igme. Kasano? Matuloy ti kalay sayo iti boyfriend mo? Wan, nanang. Di kalapdan iti kayat mo, anak ko. Ngam laglagi pa ma. Sabalin ton tibiyag mo no addan asawam. Wan, tatang. Laglagi pag akanayon dayta. Nasayaat mo't, anak ko. Kan masapol nga amom ti makibagay iti pakaikamangam. Husto, ti ko na ti inam, anak ko. Narigat ti maikamang. Iso ang masapol nga awatem ti amin. Wan, tatang. Itatanalpasan ti kasarta. Agawid ta ni Jayan mi. Bakit? Wan, alakay. Agyaman na ka. Gaputa kayat mo ti agnay ti Jayan mi. Apay ko maadyak kayat. Mayat tupay ijay ayan nyo. Naanos dananang kantatang. Ay na, maragsa ka na kiti dayta ngayong bagam. Bakit? Yung baglaki din. Takaalaam dananang kantatang ko. Awan mat problema kadakwada. Naasikaso dan tupay kanya. Alang arod, isaganam dagiti arwate mo itugot ta ijayan mi. Irwa mo ti bagim dito'y balasang ko. Talaga kasto iti panagbiag me dito'y away. Wan, tatang, di kay madanagan. Agihaman kami no kasta balasang ko. Maawatan kamot kit de. Gaputa agdadamo kapay dito'y. Sigurado ama ikawa ka. Sana bali, tatang. Mairwamak tumatlaang. Wan matkit di Adu nga may dagiti nagdumaan tayaw. Ngam tilaang kidawkan ka, katipan nakaawat mo. Wan, tatang. Ibagbagak laang dagito'y tapno di ka makmaklaat. Laglagi pam, kamangkan ti pamilya me. Wan, tatang. Katagyaman ak unay. Gaputa mariknak ti panangipatigyo kanya. Bakit? Rumara kon. Ni, nagsapa ka unay lakay. Di ka pa'y nangan. Mga anak to ni Kalapaw. Ha? Apay? Adda na luto abalunam? Ay kat adda na. Nasapa ni nanang ang nagisaang. Ah,
Bakit? Mapanakon? Unay mo't dayta kinasapa mon lakay. Kasla samsambutan ti oras. Saan? Tapno ado ti malpas ko, Ala, agan-anad ka nga rot. Wan bakit? Ay, wan gayam. Rumbar mo't laang dananang gantatang inton madamdama. Sikan ti makamong agluto inton malam, ha? Labaan pa'y dagiti nagmurangan tayo. Sikan ti makamo diti balay. Ha? Oh, apay? Ada ka di parekot? Ay, awan lakay. Sige, mapanakon. Sige, agan-anad ka. Hello, Nanang. Hello, anak. Nanang, Apay, adda ka di parikot mo? awan matkit di Nanang. Maikawak lang amin. Apay ka di, anak ko. Kastoy gayam dito'y ayan mi. Pati babae mapanda ijay garden kantalon. Agbagkat dapay. Talaga akasta, anak ko. Kita umad ngamin ti klase ti trabaho da. Kan maysa, talaga nagagat da. Ngamkas na maikawak Nanang. Saan akasla di nga agtagibalay laang ti babae? Apay, napadasa mon ay ati nagbagkat. Saan matkit di? Ngam manipod masikugak. Trabaho mati namin. Agan-anos ka anak ko. Wan, Nanang. Kastoy matgayam dito Siyak amin tagtrabaho iti balayan. Uray adda anak ko. Aggunayak lang ta. Bakit? Ni, adda ka matgayam dito lakay. Wan bakit? Nakalabakan? Uwan, Nasayaat no kasta. apay ka di. Mapanta ko may garden. Ha? Nalakalang mo't kiti tarami demijay. Agparot ka lang kadagiti ruot. Kasano ti anak ta? At damat ni Jay sa aburidok niya. Isupay lang tagawer. Sa nabale, tadakkelan di anak ta. Sige nga rod lakay. Sumurutak ijay garden. Ure umunagan niya gawid bakit? Ang mga nagsangsangitan di anak ta. Uwan lakay. Agluto kan tumatan iti pangaldawan tayo. Uwan lakay. Ang mga nusan pa'y ngamin nga gawid ni nanang. Di na maliwayan ti umana. Sige ang arod. Saan nga ta nagluto ni Jessa? Kita am to Ngam amangan no marigatan. Nakarkaro no naturog ti anak ta. Sige nga rod. Agan anos ka bakit? Talaga kasta dito Ngam no di mo kabaylan. Ibagang tapna mo mi. Uwan lakay. Sige nga rod. Inakon. Agsasaruno mo ti maarami dito Saan akasla ijay ayan mi? Mabainak tumat namin amang ibaga. Amangan no ibagada asa dutak. Lakay. Ada ko maibaga. Anya day jay? Agawid kami kumapay laang ijay lugar mi. Kailiw ko nga minundanan ng kantatang. Ay ka tuwa na. Ngam saan ka makasurot ka da kayo? Saan pa'y mat ngamin analpas ti panagmulak itinatang? Sana bale. Sumurot kanto inton addawayam. Sige, sabagay. Saan kayo matsiguro ngagbayag ijay? Depende, lakay. Uray day ta duha lawas ko malayang bagat. Ta sigurado, akailiw kayon to itanak ta. Sige nga rod. Kat agyaman na ka. Gaputa pinatgam tikid daw ko, lakay. Mabalin ayama ta saan. Adda ijay tinaganak mo. Iso arong banglaeng asarong karam ida. Imbagman ta nalagip mo pa'y tinagawid, anak ko. Uwan nga raw, kailiw kayon.
Kailiw kayo mat nga minen, tatang, nanang. Ang maapay ngay, saan yung mat akakuyog ti asawa, manakaw? Makumikom nga min ijay garden na, tatang. Kasta aya. Kat inbagam kumaa at sumurot latta intun malpas ti trabaho na. Sumurot siguro dayjay, nanang. Nasayaat no kasta. Kat, kaano kayo ngay nga agsubli ijay? Saan kami ngagsubli ijay, nanang? Tatang, kasladyak kayatin ijay? Anya? Kabayatan ti panagmerienda tayaw. Damagak man, no apay anak ko na, madimon kayat ti agsubli ijay, ayat ti asawa manak ka. At naka di parikot yu adwa. Awan, tatang. Naanos ti asawa. Uray dagiti dadakkel na. Awan ti makunak kadakwada. Oh, matlagayam. Ngam apay nga rod ako nam adikan agsuble. Awan, nanang. Tatang. Agpudno ka man anak ka. At naka di saan yu anak kinawatan ni ti asawam. Awan, tatang. Kasla nga minjak maanusan ti panagbiag ijay. Ha? Saan nga min akasla ditoy? Ano babae ka? Agtagibalay ka laang. Ijay, sumurot ka iji garden. Talon. Wano sa dino pa itita. Uray addan anak mo. Rumwar ka latta. Tajay kabsad da nga ubing ti pagaw-awiran da. Ay na, anak ko. Si kagayam ti ayan ti bidot. Kanayon kumot nga ibaga idi. Arumbeng laeng abagayam. No anya ti estilo ti panagbiagda. Anya nga rod kat si katina ikamang ijay. Kanunungak ti imbaga ti inamanakaw. Sabali ijay, sabali mat ditoy. Ken damagak man anakaw. Naibagam ka di day taaban agiti asawam. Saan, tatang? May sapay day taabidot mo. Rumbang lang nga imbagam ko maiti asawam. Tapno ammo na mait, no anya ti marikrik nam. Hello, Lakay. Hello, bakit? Kumusta kan? Di kay ka di pa agsubli dito eh? Wala kay. Agsubli kami to. Kaano nga eh? Makitan to. Kayat ko pa'y tiagyan dito'y balay mi. Sige nga rod bakit? Uraig ti pa nagsubli yu itanak ta. Wala kay. Sige, bye. Di ka di asawam ti mawag anak ka. Wan, tatang. Kahit damdamagan na no kaano ti pa nagsubliyaw iti lugar da. Kasta nga rod, tatang. Mailiwan ka da kayo ti asawam. Tatang. Panunut man na imbag ti imbagami kininanang mau. Saan nga umdas ti rason mau, tapno saan kan nga agsublay iti asawam. Pigmasyar kami abalayan. Takailiw men de Angeline. Kandagiti apo ko tayaw. Ayawan abalayan. Jessie. Ibagam ko manod da parikot mo, Angeline. Sakon ti mangibaga. No apay asana nagsubli ti asawa mi balayaw. Kat sapay la kuma, tamawatam, kan mapasensyaam. Naikawa ka nung amin. Gaputasan akasla dito'y ayan may, at ibabae kat agtagibalay laang. Anya? Pasensyaan na kumalakay. Ngam agpaiso ti imbaga ni tatang. Ngam, ape adi mo ngamin imbagbaga kanyak. Tapno amok mati nararamid ko Unmat nga agpaiso, balasang ko. Maawatan ka matkat. Katsapay la kuma, tamapakawan na kami, noan yaman tinagkurkurangan mikan ka. Siyak ti rumbang apakawan ninyo, tatang. Gaputan siyak ti nagbidot. Siyak ti naikamang. Iso arumbang laang asyak kuma, ti makibagay.
Nakaamirisak asyak gayam ti nagbiddot. Nang runa ta makaawat gayam ti asawak ken dagiti katugangak. Ket ita naragsak kamin asa nga pamilya. Ket tibalakad ko kadagiti amin a naasawaan ken makiasawa paylaeng. Masapul nga amuyo nga adalan ken bagayan ti panagbiag iti pakaykamangan nyo. Tapno natalinaay ti amin. Alakastan katagyaman akunay. Tuy pagayam mo, Angeline. Angeline pagayam ko, agyaman akunay iti kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ket sapel ako tagtultuloy ti ragsakyo. Ket agtalinaed ti kinaurnos ti panaglalangan nyo. Bueno papagayam, may kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged ti tinagan nga Angeline, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam agnagan iti Anita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Mariknak nga ay ayatenak ti lalaki a magustuak. Ngamjak mauray nga armanak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Anita. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya jay nangagaw nga ibagbagada dita istor ni Minda, Anita. Asik ka ti agar-aram ka ni Joel? Anya nga itidakas na, nanang. San abali ata barumag? Ay saan akas ta, anak ka? Rumbang nga iso ti agaram. Saan kat asika? Tukmam nga rod. Ay unay kan anak ka. Sikan ti pagsasaritaan dagiti tattao. Uray man. Hay, saan ka nabapmapan iti balay na? Urayam nga iso ti umay dito'y balay. Kanon tupay nga umay katukmam nga rod. Sobra ama nagbabain. Hanggang anak ay nananang, saan nyo apanunutan dagiti tattao a nagsanga ti dila da. Taawan mo't ti maitadda kanya kapag saya atak. Ay, agayat magkanyak ni Joel, nanang. Kat mariknak dayta. Kat gaputatok mam, di na maibagatirik na na kanyak. Iso asya kung timas asidagan ko na. Kayat ko ni Joel, gaputa na singpet. Kang runaan na, nagagat amanggad. O, kinain nyo man. Adda pa yun bukod na abalay. Kan saan amang nginom. Saan akas itidaddo maababaro dita, aday talaarak ti pagalistuan da. Wan, anak ko. Amok dayta. Hanggang saan... Ay nananang, bay andak kadilatan. Sana bali, tapagayatak mo't. Kang runaan na, ay ayatak ni Joel. Kahit kasanaw no paayan na ka, di ad-adan akababain ka. Saan ang mapasamak day tananang? Gapot na amok nga ay ayatin nakmat ni Joel. Naimbagarabiim, Anita. Nakaumay ka man, Doming. Gapot na kayat ko kung mga ipag sa timarikrik-nak. Ha? Talaga nga gayatakin ka, Anita. Iso adya kon malapdan ti bagik nga garam ken ka. Amo ka naklat kay timbagak. Ngam saan ka nga apuraan na mangidang? Diret saan kan, Doming. Ngam awan ayat amariknak para kan ka. Ha?
Amangan no, ada pagbaliwan tirik na. Pangasim. Di ka kumamot mangad nga dagos. Pasensya kan, Doming. Ngam talaga nga awan ayat amarik nakpanakan ka. Aw, apay ang nagbiit ni Domeng. Pinapaanaw mo ka di adagaws. Wala nang. Imbagak nga agawi din, tapinaay kumatan. Ha? Pinaay maun? Katuan, saan kumata talaga nga iayatan? Iso nga awanan tirasun tapno agbayag pay dito'y balay. Kag? Imbaga, no nasaya at ti panang ibagam? Wanmat nanang. Iso aday jay, napanon. Amo na ka day, nga armam ni Joel. Jak amo Kun uray pa'y numaamuan na. Anya ko ma. Ay, anak ko aya. Nasaya at met numaamuan na. Tapno saanin nga agsubsublipay dito'y balay. Adoy, padigwan ka iti sidaan alinutok, Joel. Idisok dito'y lamisaan mo, Ha? Kwa? Mga no di mo kaya timpadigok. Anya ayat ti sidaan. Awan? Apag iso nga rod. Sige, umay kunto alaan day tamalukong ko. Sige. Joel, rumor taman itong bigat. Intaman kit di makimisa. Inton bigat, dagasan kawan. Inta makimisa. Atendaran tati umuna amisa. Agyaman nagtapinastrik na klata. Nga oray na ko na masana ko nagsubsublipay, Anita. Una rod, nagsubli ka pa'y laang. Idinto ta imbagak asaan kan ngagsubsubli. Ay ayatan ka ngamin na talaga, Anita. Amom Doming, nasingpet ka abaro. Nagagit ka. Day talaang tatalaga ngamin nga awan pa nagayat ko kan ka. Talaga ka di, Ana Joel, tay ayatam? Ha? Owan. Iso ti ay ayatak. Iso nga ibilang naklaangan apagayam, Doming. Joel! O anya ngay, nakasaganakan? Wan? Wow! Nagtaer kan dita suot mo. Sige, Intan. Oh, Joel. Inarakop nakmatan. Joel, ay ayatan ka. Ay ayatan na kadimat. Wan, ay ayatan ka mata. Agkalay satan nga rodan? Sige, agkalay satan. Kablawan kaya doa, Anita, Joel. Agyaman kami, Doming. Agyaman kami, Doming. Awan na bungon ko a regalo. Iso ako artalatan. Imbagla amay na yun ang pangrugyan niyo. Adto iti 3,000. Agyaman kami, Doming. Awan na nyaman na, Anita. Joel, saan na kumaugurgurahan ha? Tainaram ko iti na, Anita. Ket, sapay ako ma, agpapagayam tayo lata. Wen Doming, awan pagtanagam. Agyaman kami iti regalong akwarta, Doming. Ay na, Anita. May san atawan nyo nga agasawa ka ni Joel. Ang awan pa'y anak yaw. Saan na pa'y nga taat tiyempo, nanang? Sa bagay, ang matagtaganak nga rudan. Kaya't kao nga dakuman apok nga aw-awirag. Adan tulad nanang. Anita, Nanang, nakaluto akon. Umay kayo tamangan tayon.
Wan lakay. Nasayaat mo, tasaanan ang managbabain ti asawam. Wan nanang, saanon? Ay, tigayam pa nag-asawa yaw, tinangbalbalew, iti kinaman nagbabain na. Manang Minda, gumatangak man iti asukar. Wan, ang adapay gayam ibagak. Amom ka di Anita. Gusto ka no ni Viring ka ni Doming. Saan mo tapagan ano nga arman ni Doming? Ha? Iso ako na amapan ka ni Viring, tagpatulong. Ni, anya ko mati maitulong ko. Isurom ni Viring nga agaram. Anya? Isurom kan kwa na, no kasano anaaram mo idi nila kay mo. Anya? Oo, saan kit din? Sikat tinangaram idi kanila kay mo. Kat isurom day takin ni Viring, tapno maaram na ni Doming. Ngamin, ay, managbabain unay ni Doming. Oo na yan. Babain ti agaram iti lalaki. Ang ruki man. Bilibak nga rudkan ka, tanaaram mo nila kay mo. Anya nga iti naramid mo iti Anita. Inyapan mo ti bagim? Wano, inikam iti tagiro o timpakan mo kun kwa. Inak man la gumatangan iti sa bali nga istor. Hoy! Anita! Ay! Mabitlaan! Nasaysaya atin na panawak langan. Ngam ti makalipat ang mga numatusag kupay. Ay, masurunak ka talaga. Aging ga ita, kat ibagbagada pay laang asyak tinangaram kan ka. Asino? Ni manang Mindang agis istor. Saan mo latan nga ikaskaso? Liklikam ti apa. Sa bagay, pudnumot asyak tinangaram kan ka. Ngamin, tukmam ka idi, salbag ka. Anya? Sakmatan ti kapungtot mo. Wan, sikati aking basol. Unay ka na ya. Kanayon ka padigwan iti sidaan. Kanayon ka pa'y nga awisan arumwar. Aging ga asyak amis mo tinangibaga itiriknakken ka. Iso asinungbatan ka idi. Nang runak at inagkanak idi. No aping amin asan asikati nangaram kanya. Mabainak nga rod idi. Ngam ay ayatan ka mayat. Day talang. Tatalaga ang mabainak amang ibagay tiriknakken ka. Iso nga rod ano awisan nak. Kat sa anak ngagkadkad. Sumuro taklatakan ka. Nauray sa dino ti kahit mga papananta. Ngam amom ka di bakat. Pagyamanak unay. Tanaturid ka nang ibagay tiriknam. Wan, ngam aging ga ita. Syaklata ti pagsasaritaan dagiti nagsang at idilada. Saan mo latta ka di idan ngay kaskaso? Ti importante, naragsakta nga agasawa. Ay, masurunak. Masurunak ka talaga. No si ka kumangaming tinangaram kanyak ide. Di awan parikot. Kat, inaram nakmet. Di sinungbatan. Ay, wastan! Mabisitakkan ka! O sige, Viring, agpalamiis na pa'y. Nangisagan ak iti pagsangwanta. Ay na, agyaman ak, manang. Nakaumay ka man. Adda ka di napatig nga ibagam. Umayak ko maagpasurukan ka nga agaram, manang. Anya? Naku na ngamin ni Manang Minda, nga umayak agpasurukan ka. No kasano ti agaram. Tasi ka kano tinangaram ka nila kay mo. Kan, saan laan ni Manang Minda tinagkuna? Uray da Manang Dina, kan Manang Petra. Ay, kat kayat ko nga isuro, nakno kasano. Ngamin, agayata ka ni Doming. Mariknak nga agayat mat kanyak. Ngam, dinak mat arman. Ay, aging gayta. Syaklata ti pagsasaritaan dagiti taptao. Asyak kano tinangaram kinilakay ko. Iso agarang gandyangak kano. Kasta ti bagbagada, manang. Ngam, no para kanyak. Awan dakas na no si kaman tinangaram kanila kay mo. Husto ka. Angam sana may parbang. Gaputarumbang laang at babae ti maaram. Kat ti lalaki mo't ti agaram. Iso asik ha. Urayam ani Doming ti mangaram kan ka. Ha? Ngam, apay nga rod. Asik ka tinangaram kanila kay mo, manang. Sana po no dayta. Kasta mo ti ibagbagada.
nangrula ni Manang Minda. Isungarod nga imbaon nak dito balayo. Tagpasuro akanukan ka. Saan apod no dayta? Iso asika. Urayom asika ti arman ni Doming. Ngamin, no sika ti agaram a babae. Kanayon da kanto asar saritaan dagiti nagsanga ti dila da akaaruba. Kasta? No talaga ngay ayaten na ka ni Doming. Arman na ka. Ngam no di na ka ay ayaten. Saan mo ang mauray nga agaram kan ka? Hoy, Anita! Dumagas ka man pa dito store ko? Umasidag ka dito? Apay ka di, Manang Minda. Agungungot kan saman. Wana, tasak mo tanti pinagbalin mo nga ulbod. Apay nga imbagam ka ni Vireng, asaan apod no asikatin ang aram ka nila kay mo? Anya? Pinagbalin nak nga ulbod ah. Apay aday mo inamin ka ni Vireng. Katpod numot asikatin ang aram iday kanila kay mo. Hay, panagkunakat awan tinasaya at apagturungan day ti asaritaan. Sige, inako. Ay, di naktalikudan. Ta mga nagdiso day ti garapon ti lakok, di talulunam. Sige, padasam. Takitaag na niya ti mapasamakan ka, Manang Minda. Naa, kumarit ka? Manang Minda, saan ka akayat atutupan? Jak kayat ti apa? Ngam sige, kastoy ti maibaga. Saan abalen asyak tinangaram kin nila kay ko? Tinapatag kat naragsak kami nga agasawa. Sige ngay. Inaram na kang agpayso nila kay mo. Ngam saan nakamat nga ay ayatan. Na, aging gaan nagsikog ka. Iso kapilitan ngayong kalay sana ka. Ita, kumusta ti panagdan na yung agasawa? Naragsak kayo ka de? ne. Apay ngay, anapan kanyak ti saritaan. Ha? Sarmingam day tarupam. Ket nagadon ti kuretret di tamuging mo. Ngamin, kanayon kayo nga agapa kin nila kay mo. Saan ka de? Ha? Ngam siya, uray uyawindak asyak tinangaram kin nila kay ko, tanaragsak kami adwa. Di kang pulos nagap-apa. Kan may sa, dungdungwin nakunay nila kay ko. Saan akas ken ka, atong paan nakapay nila kay mo. Nay, nagadumot tanday talinoto yung agasawa. Wan nga rod, abalayan. Kat pagsasangwan tayo kanaw. Kaslaad ka ag birthday ah. Awan ti ag birthday. Basta nalagip mi ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kaya't ming agselebrar tayo. Gaputaad danton apuyo. Dua bulan gaya man ti sikog ni Anita. Kasangag paiso. Mayat no kasta. Singin ko ma. Ay, tunay kad lakay. Awan dakas na no singin. Ay, mayat lata. Tapno sagay sa ata iti awiran, abalayan gundren. Wan anya abalayan. Ala, anak me. Ituloy yaw tinatalinaay a panaglangan yaw. Itilikodan dagiti mangmanghagyaw. Wen tatang. Saan aday tatimang dadaal iti pinatag mi nga agasawa? At adapay kit di nga ipakita mi naragsak kami nga agasawa ah. Kasta tinasaya at anak ko. Nangruna pa'y taaddanton anak yaw. Agbalin kayo lataan na tibkar. Iti uray anya apan nubok adumtang iti biyagyaw. Wan tatang. Sipod idin, Mr. Lonely. Saanan ngagtagtagari dagiti kaaruba mi. Nang runa ni Minda, gaputa na bainan iti imbagak. Kang runaan na, makita daan naragsak kami nga agasawa. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Anita. Agyamanak met pagayam Anita iti daytoy apakasaritaam. Husto te kuna ni nanang mo. Arumbang ati agaram kat lalaki. Saan kat a babae. Ngam kastay ko nata yon, nagduduma tiwagas, tapno agsabat ti dalan, dagiti naikari iti tunggal maysa. Kat ala, ituloy yo ti kinatalinaay, kan kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Anita, adinan inlanad ti address na.
tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Anita, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, upat atawanan tinapalabas. Kat naglading itak iti kastaunay. Ngem dimteng ti sabali pay nga ayat kanya. Ngem day tametten tinagbalin aparikot ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni pagayam nga Anita, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anita, ala. Oh, nanang, nakaluto akon. Ingkay riingan dagiti apuyo, tasyakon ti agidasar. At damadlaw ko kan ka, Anita. Gimanaygay ka Anya ti kayat asawan da ita anak ko. Apay ko mano naganay gayak, nanang. Anya ka di ti panagawat yo. Wen tasigod adi ka matimtimag. Ngam ita, naganaygay kan. Naragsak ka pa yan. Nanang, nakamove on akon iti papatay day di asawak. Upatan atawan tinapalabas. Kat? Nanang. Adda ka di sa bali akay papanan na dayta, anak ko. Ni nanang mo't. Kasla adda kayat na pagparangan. Ibagaman ti pudno kanyak, anak ko. Anya ti kayat asawan ti panangitulod ken ka ni Rudy Apadam Abalo, idirabi. Ken apay anarabian kayo. Saan ka di nagteksak kada kayo iti kalman? Ado marayak iti birthday party? Kadwam ni Rudy Abalo? Ni nanang mat. Rudy, kunayo kadilatan. Naskan kadipay asilpuan nyo iti balo? Apay, adda ka din relasyon niyo. Awan, nanang. Kat, ni Samson Apadam Matla Abalo. Adda ka di relasyon niyo? Itultulod na ka matla day jay kat. Wana nang. Agar-aram. Ngam, jak pa'y sinungbatan. Nasaya at mo't. Babasit pa'y laang dagiti anak mo, anak ko. Iso nga ipamay-sampay laang ti pamatag kan atensyon mo kadakwada. Nalawag ka de, Anita. Nanang. Nalawag. Ay, maladawak samot tan ija parlor. Sapay adda customer ko iti alas 9. Nagbayak ti jeep. Umay kan, Anita. Lumugan kan. Ha? Ni Samson? Umay kan. Tay tulod kan iti pagtrabahwam. Makiluganak man laangan. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak dito parlor ko. Sana bale? Sa anak mo't nga apura. Kan inak ipakita to'y kotsek iti shop. Tadamat ten diferensya na. Ipakitam iti shop no adda diferensya na. Taamangan no day tati pakadisgrasyaam. Wan nga rod. Ala, kat agyaman na kiti panangitulod mo manen kanyak, Samson. Awanan yaman na.
Ken, urayan nak dita parlor mo inton rabii Sukunin ka. Ay, saanan? Nakababain mat kan ka. Sana bale? Tawan mat siguro ti mangiparit no itulod kay di balayo. Basta, urayan nak inton rabii, tasukunan ka. Rumwartan, Anita. Mapantamangan iti restaurant. Saanan, Rudy? At dabalon ko. Bay amon tabalon mo. Inkan, Anita. Yag mo tabalon mo takanan mi. Ha? Inkan! Inta lamangan, Anita. Awan dakas nga ramidin ta. Wen nga rod Inkay lamang restaurant. Saan matadakas day ta? Sige man langan. Ala, mapantanga rudan, Rudy. At ta, iagdan ti order ta. Siya kung ti makamu iti bayad. Nakababain mo't ka lang ka, Rudy. Anya ko mga iti bagbainam. Among ka di, Rudy. Atapon ni nanang nga da relasyon ta. Inamin mo kuman Anya nga aminag. Kat saan matapod mo? Kaano nga minasong batan na? Tagkalay satan na dagos. Rudy, aya. Awan mat siguro ti parikot. Tagpada ta matabalo. Saan na kasigurado itiriknakkan ka? Ano kasta nga rod? Urayat ti aldaw ang maayat na. Awan gaya. Kasangay ko inton Sabado. Dumaray kayon to kadananang mo. Kan isurot mo matan dagiti anak mo. Ha? Kasangay mo inton Sabado? Wan. Isu akayat ko dumaray kayon to. Ngamin, da kayo tikang runaan asangay ilik. Sige, pabintasan nakman si kabaklan. Itikas ta, ad-adda pumintasan. Sika di kalugaran ni Boss Anita, saan ka di? Sika ni Shirley. Mailasin ka ngamin. Agraman pa nagsarsaritan. Wan, siyak. Apay, ayan ka din ni Anita. Ako napanda ng restaurant kini Rudy. Tay pada yung matlaabalo, kalugaran niyo Anya? Di buisit ijayan ka, Anita? Takayat na pa'y nga agawan kanyak ni Rudy? Ha? Apay, ada ka din relasyon niyo kini Rudy? Wan, adda. Iso nga ibagam ka ni Anita. Adi nagamdan nga agawan kanyak ni Rudy. Ha? Enak man lang nga ito sa balyang parlor. Hoy! Kunak man nagpa-pedicure ka, Shirley! Hoy! Hay! Di na kuning kang kano. Hay! Nagalas at talaga ti ugali na. Una Anita, kasta ti ko na itay ni Shirley apada mabalo. Nagsuplada mo tinda di babae. Kunana itay ngagpa-parlor. Ngami di na amuan na nagkuyog kayo kini Rudy. Napanan iti sa bali a parlor. Ag gusto dayjay ka ni Rudy. Ngam, saan akayat ni Rudy? Kat no kunana nga da kanon relasyon da. Awan, ngamin, siyak ti kayat ni Rudy. Ala! Agkakaribal kayo abalo? Pasig kayo abalo? Anya? Oh, saan kit din? Da Rudy kan Samson. Saan ka di abalo da? Kat da kayo kini Shirley. Agpada kayo matabalo. Ha? Apay! Pasig kayo ka di abalo nga kakabaranggayan? Hoy! Sasawang mat! Naira na lang mata, Sabagay. Ay na, Anita. Liklikam ni Shirley apada mabalo. Tamangan no anya ti aramidan na kin ka. Ngamin, ag gusto launay kini Rudy apada yung matla abalo. Ay, unay kan, Gregorio. Ha? Mabalin ka di abalik sa mlatan tinagan mi, nga awan kasilpuna, abalo. Sorry! Sagkatawa pa Ay na! Magkakatawag laeng. Taan yan na pan nakairanranana. Tapasig kayo abalo nga kakaribal! Kasla nagsubliak iti kinabaro. Ngamin,
Italaman na mapadas ko ti agpagnapag na dito yung parke. Akadwak ti babae nga ay ayatek. Sana rumbang asimuro takkan ka, Samson. Awan maddakas na. Ngamin, agpada ta abalo. Awan ti makaiparit. Ninanang ko, paritan na ka makirelasyon wano makiasawa. Tababasit pa'y ladagiti anak ko. Ipamay sa kanulangan ti imatang ko kadagiti anak ko. Sana parikot day ta, into nagasawatan. Saan ta idaabaybayan? Agtinulong ta. Ipaay ta ti pangmatag kan atensyon ta kadagiti ubing. Samson. Dua dagiti anak mo. Dua mo't kanyak. Kan sigurado nga kakatunusan da. Samson. Adda anak iti natalgad at trabaho. Kan addamat ten urnong ko. Umdas da jeng aramatin tanga kalaysa. Kan pangrugyan ta, kas agasawa. Anita, ay ayatan ka. Awan ka diya talaga ti panagayat mo kanyak. Kwa, Samson. Pang-aasi manita. Baliksam ko mga ay ayatan nak. Wano saan? Wen, Samson. Ay ayatan ka mo. Ha? No kasta. Mabalinta nga rudan ti agkalaysa, Anita? Saan pa'y nga ita, Naskan a panunutan tapay anaimbag. Sakbay a mangadang ta. Nay, narabyan ka. Kan intulod na ka ni Samson. Ngumapay nga'y adi mo pinaunag taag kapi man lakuma. Kwa, amangan ngamin no agungat kayo, nanang. Saan mo't kiti, anak ko? Ang damagak man, Anita. Asino ka di talaga ti karelasyon mo? Ni Rudy wano ni Samson. Agpapada kayo mo't abalo. Ni nanang mo't tabaliksan na pailaang. Asino kadakwa dati karelasyon mo? Ni Samson, nanang. Sinong batak laitay ti ayat na? Ha? Di kay agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak ko. Nga uray addan karelasyon ko. Kan maysa, kasano ko mabaybay anda. Kat adda kayo mat amangay aywan kadakwada. Ay... Ala, saan ka alapdan, Anita? Sikati makaam mo. Basta ipasiguradom ang nasaya at atao ni Samson. Oh, Anita! Kunak no asino itay ti aging pipintas ditoy? Ngam si kamat gayam? Day ta lipstick mo, Shirley. Nagpuskol unay. Kan saan mo abagay ti kolor ta lipstick mo? Hay, oray anya ti bagbagam. Napimpintasak ngam itisika. Pangaasim, Shirley. Di nakuman gurguraan. Amok ani Rudy ti makagapong. Ay, ado ba ti mga gusto ka kan ko na. Ha? Amom ka di asyak ti kayat na? Asaan asika? Nagpuskol mo ti rupam, Anita? Day tatipod no. Katap no magustuhan na ka ni Rudy, kisayam ti madi nga ugalim. Anya? Kan, di mo unay puskulan ti make-up mo. May mayat matlaang tay simple laang ang make-up. Insultuan na ka di, ha? Di ka agungat dito eh. Tas si kamot lati nakababain. Ha? Kunam lang nakapimpintas ka? Apay adi ka agsarming. Kat agamiris ka, Shirley. Rudy, ikakasaritan Shirley. Dayjay agmay-may sa. Kaslaur urayan na ka.
Wenno, kayawatan iti red wine. Alakit din, mangantan. Di mo ikan kano dayjay a babae. Agayat unay kan ka. Day tatiga po na akagura na. Diyak magustuhan ni Shirley. Kan maysa. Saan ko nga inimbita? Nga mas daawak ta imay. Agpapanpay. Ingkalat ta kasarita. Saan? Ngami. Sa balin tumanan ti pangipapanan na. Ang mga nukunan na, nga importante iti biyag ko. Di mo ka di kayat ni Shirley? Saan? Kan maysa. Idi si bibiyag pa'y di asawa na. Agkonsumisyon kan kwa na. Gaputa kwarta lae, tinapatag kan kwa na. Sa bagay. Sikati kayat ko, Anita. Awanan sa bali pa'y. Kaya't mintiag kalay sa kini Anita, nana. Sapay ko mata itulok yo. Ala, makaambo kayo. Basta timakunak. Ipangpangro na yo dagiti anak yo. Awan kumati daddado mayo. Agpapada kumati panangipatag yo kadakwada. Wen, nana. Wen, nanang. Sige. Agkalay sa kayong arod. Agyaman kami, nana. Ay na, adda kagaya man Anita. Itay pa nga agriring ti cellphone mo. Ay, pila nga min ijabang ko. Itay pa nga agriring ti cellphone mo. Nalipatam nga inala. O, aday ta, agriring manain. Mabit lang tasong batak. Hello? Anya? Samson, saan na kami apanawan? Samson! Ala, Anita. Nadisgrasya gayam ti asawam. Samson! Ala, kasanuitan. Samson! Pangaasim! Lumaban ka! Pangaasim! Anyamat na ito yan na pasama, nanang. Anita, anyamat ti kasto yan na pasama kiti asawam. Sigun kadagiti pulis. Naawanan iti preno tilugan ni Samson. Kat nabangga na ti dakkel atrak. Ngam si dadaan at tumulong ti driver ti truck. Iti anyaman agastos, iti panakatay ni Samson. Ay, anyan, Anita. Anyan ti gasat mo anak ki asawa manen. Tay ti may kadwagon daway. Kat nabalo ka manen. May sanabulan tinapalabas. Sipod na itabon na di asawam, Anita. Nanang. Imbati na kan kadagiti doa nga anak na. Kasano itan, anak ko? Nanang. Nakunamot kit day dagiti naganak na. Nga isudan ti mga iwan kadagiti ubing. Tapo damot. Nanang. Awan matkit diti parikot iti dayta. Taisuda ti sigod ang mga iaywan kadagiti uping. Kat nawayada matlat nga umay ito'y balay. Tawan matan sabsabali. Noan yalatan ti pagsayaatan dagiti uping. Isu ti masurot, nanang. Anak. Apay akastoy tigasat ko iti panaki asawa, nanang.
Apay, ama po kauna itibiyag ko. Maysan atawan tinapalabas si Pudpimusay day di Samson. Katagtultuloy met ni Rudy amang idardarirag iti panagayat na kanya. Ngem talaga nga awanen iti panunot ko ti makiasawa pay. Ket ita, impa may saklatan ti matang ko kadagiti anak ko. Kastametan iti parlor ko. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Anita. Agyamanak pagayam Anita iti daytoy apakasaritaam. Iti may kadwa agundaway, nabalo ka manen. Ngem anya nga rod, kasta talaga tibiyag. Saan tayo atengel tibiyag tayo? Kat husto ti inaramid mo. Ngayon pa may sampay lang ti matang mo, kadagiti anak mo. Kan iti parlor mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Anita, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.